Hey. Ko Penny tēnei. Ko ia te Honda Civic o Jonah Lomu. Te āhua nei, he tino kaha, he tino manawa nui hoki ia. Yeah. Ki te whakarongo hoki ki ngā waiata tino hoihoi. Oh yeah. E hoa, e kaha tonu a Penny. Āhia tōna rā whānau. When's her birthday? Te ruatakau māiwa o Hongongoi tōna rā whānau. Her birthday is the 29th of July. I rongo kōrero au, e rua ngā taonga mo tōna rā whānau. Oh? I hear she's getting 2 presents for her birthday. Oh. Tuatahi, he pei te hau, he kōwhai te tai. Firstly, some new paint, coloured yellow. Hey. Tuarua, he akoranga koukou. And secondly, some swimming lessons. Huh? Akoranga koukou? Mo te aha? Huh? Swimming lessons? What for? Kua kite koe ia Katie, e taraiwa ana? Have you seen Katie driving? Kaore. No. Whoa! Wow. Engari, ko kite koe ia. Superwoman? But have you seen Superwoman? He tangata pakari ia. She's a strong person. He kaha o na ua I roto I o na matiwai. She has strong muscles in her toes. I o na puna. Her knees. I o na whatianga. Her elbows. I o na pakihiwi. Her shoulders. He kaha hoki o na ua I roto I tōna ihu. She even has strong muscles in her nose. Ka tae e ia te hiki motoka. She can pick up a car. Ma tōna mati kotahi with one finger. Ka tae e ia te whana kōhati nui ki te marama. She can kick a big rock to the moon. Ma tōna waiwai matau, maui rāne. With her right or left foot. Huh? Hey! He tino koi hoki tōna hinengaro! E ngākau māhaki! She's also very intelligent and kind!